Nganya mwendo papa yetu baba. Utusaidie baba kukalutu tunateseka. Mai kuko mlijue jeko pona. Mutoni. Batulete krike kutolea lijiwa ndio kuna funga mai. Mai taua watu ngambo ya chini, siba ngambo ya yulu. Utusaidie baba tulete kri. Itoe lijiwe mutoni na funga mai baba. Tuko watu yako baba. Utusaidie baba tusaidie. Watu yote biko hapa Banganya, merci. Biko hapa baba, salongo ya Kalundu hapa. Siko hapa uliorganize salongo. Watu wote tunatumika, watu wote tunafikia. Mimi naitwa kwa jina la Merci Almas Kaberekezi. Na kama tunakusanyika hapa kuhusu ni salongo. Salongo kila siku samedi tunakusanyika. Na tunafurahia sana kwa chama ya Novela. Hiyo chama tunafurahia sana na tunaipenda. Tunaipenda, inatunga mkono kusafi hapa. Na badepite wengine sana baangalilie kwa mwenzabo. Huyu depute anatusaidia sana hapa kwetu Kalundu kwa shida mbalimbali, ngambo ya usafi. Maana anatusaidia sana. Nganya anatusaidia sana, tunampenda sana. Kwanza raia yote na hata sisi, hata mimi, hata kila mtu inamhitaji akuwe na sisi tumpokee kwa mema yenyewe kwa tufanyia. Hii ingine maparti maana ijifunze kupitia huyu mwenzabo depute. Manake tunampenda sana, karibie sana huku. Kwa maana anatufanyia sana, anatukumbuka sana. Karibu papa, karibu. Wengine ba depute baangalie. Basi kwa tuletea machumvi, basi tuletea bumaragi vere mbili. Jamana ni hiki usafi na ujue batu ni nini na mtu ni nani kwako. Unapata unachomoka. Hewa ni karibu papa. Mimi ni chef de quartier makamo wa kata la Kalundu. Na kama tuko hapa hivi ni kufuatana na kutengeneza mwingine, yani kwa usafi. Fasi inaharibika, mwingine kutengeneza, donc mwanamke nao wanafanya usafi kule na sisi wanaume nao tunafanya usafi hapa pembeni ya barabara RN5. Nao wamejisikia umuhimu wa kusapoti sheria yetu ambayo imeruhusu kufanya longo mukata letu la Kalundu, na sisi tukaona kama ni muhimu, na leo wameshiriki, tuko pamoja nao ndani ya kata letu. Kama jinsi unaona wametokea ni wengi kabisa kutusaidia kufanya kazi ya salongo hapa kwetu Kalundu, mkate yetu ya Kalundu. No, raia wako mobilize puisque hapa ni sehemu moja, huko zingine sehemu wako wanatengeneza, huko wengine sehemu wako wanatengeneza. Yani hapa ndio kwetu tulikutanana nao, na ndio maana naona wako wengi, lakini zingine sehemu wakaji wanatengeneza. Mimi ningewaambia kama vile kiongozi chama chetu cha Novelela wasiachie hapa. Donc tuendelee. Donc salongo iko kila siku ya posho. Na tungetamani gisi wamefika leo tena ingine siku waje donc isishie leo hapana. Hatufu napenda sana kuwaona na wanakuja na mapeshe zao. Wanakuja wamoja, wanakuja na mavisibility kuonyesha kama wao ni wanachama kabisa Novelela. Kwa tukapendezwa sana na ujio wao. Kwa raia nao kama vile ni lazima wajitokeze wengi, waonekane kama kabisa hii ni muhimu. Mwingine salongo ni muhimu. Iko droit kwanza kwa mtu atengeneze kwake, na ni muhimu kusafisha mwingine yetu ikuwe safi. Hiyo kabisa tungehimiza raia nayo jitokeze kama vile wakaaji wa mwingine wanapenda usafi ndani wa mwingine yetu ya Kalundu. Inaonyesha moyo wa upendo yenye tuko nayo ya kusutenire hii parti yetu ya Novelela. Tukiangalia kiongozi wake Adolphe Muzito, tunasema kabisa baba kuendelea mbele kule kabisa. Tuko hapa tukichapa kazi ya tupendi mchezo. Saidia population yote ya Kalundu univo ya hapa ku mosque.
hatutaachia hapa, tutaendelea kusonga mbele na kazi, kwani sio Kalundu tu ndio tumeomba kusaidia guvernema yetu ya Kongo kutumika. Hapana, tutaendelea mangambo mengine makartie mingi juu eko wa mambo tu tuko nao huku ngambo zingine kabisa. Tulisema tutakuwa naenda polepole quartier par quartier, na tutakuwa naongea tu aseme twende tu tunajipresenter sie peke. Tutakuwa natumika na wa chef de quartier, tunauliza wapi mu quartier yake kwenye panaonekana viko shida ya zaidi, na ndio pale kwa tutakuwa naenda tumika, tunasaidiana na watu wote wenye kuhusika na hiyo salongo pale. Mbele. Sengeta unana wewe.